米多伦的罗米阿米阿，祈祷每一天。乌那努乌拉阿多阿莱爱诺高瓦斯，因着上帝的慈爱和怜悯，萨利嘎嘎马布隆平安。马拉兹在吉达阿米拉亚多苏阿的诺高瓦斯，姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。以赛亚60ayat 11 suarsa o nanu ulah atau ahlay ay ningla ko saka pipa orip ningla i jangraan mararit jingla a mihlipot i jangraan to ha tini ay saan。 以赛亚书63章第9节说，因着他的慈爱怜悯，他拯救了他们，他以往时常看顾他们。Saligagaw ujiraraway kita sa ay katatulong mapalamer no kawas. Nikaw rira o nanuulah ato aslay ay ningra sa ay pidiyas jingra i titaanan. To sa jingra amilipot to rarima ay atamlaw amikapot to mapatlasay atamlaw。 我们都是有罪的，不配领受上帝的祝福，但因着他的慈爱与怜悯，他不离弃我们，他亲自照顾软弱的人，与受苦的人同在。Mi tolong kita， 我们同心祷告。Tabangaw mi kansya kako tonika caay kafalis ko ulah at atlay ay numiso amitlipot i takwanan o rarima ay kupitier atamlaw. Nanay, mararir maharateng ako kunika tatlamaan no siniala iso amisaitser amitahliers i tiswanan。 主啊，我感谢你那不变的慈爱与怜悯，看顾我这个信仰软弱的人，愿我时时纪念你的恩典，全心依靠你。Pakai ni italamaan angangan utapang ji Yesus Kristo a mitolon. Amen。 Nanay mapalamer no kawas kiso， 愿上帝祝福你，平安。